Ассалаумалейкум, жалпы биздин көрүүчүлөр. Силерге дал ушул ешконасынан баштайбыз. Бүгүн 12 сентябрь 2021 жыл. Таза ешка, көрдүңүздөр, кара түстө 3 объем 95 жылкы. Назар салып туруңуздар, видеого басып колдоп коштоп туруңуздар. Баасы канча экен ага бунун? $6000. 58 менен 88-88-03 95 жыл чыгарылган. Так, көрүңүздөр, кеми бар. Ондор бир тартып коелу. Коробка автомат. Кожаный салон. На. Так. Пробег 268 жүргөн. Сүйлөшөбүз, туугандар, тез арада байланышабыз. Чалыңыздар, бааны кылыңыздар. Жабылыш эле сонунда бунун жабылышы эле. Бул ешка 250 000 сом сурап атты. 702 менен 09 92 63 мынанча 94 же 84 коробка автомат экен. 94 жыл экен. Салондорду көрүп атасыздар. Пробег 491 000 жүргөн. Автомат, кожаный салон. Номерлорго байланышасыздар. Жакшы аласыздар. Ешка. Мерс 190. Бул 87 жылы чыгарылган, 150 000 сом сурап тур. 0552 менен 23 19 92. Обмен дагы бар экен. Боло турган канча болот ага Мерстин? 130. Базар багылдыбы? Жок, эмеле келдиңиз, Кыла турган нелери бар экен? Бунун салондору бар жок жайында экен. Поликтер да азыркы заманбы поликтерден көрүп атасыздар. Чехолду кийгизип койгон, дисканы дагы салып койгон. Вариант жок бака? Обмен бар, Унага. Кайсыга карап атасыз көбүнчө? Боло берет, Жакшы. Дагы бир ешка. Канча жыл чыгарган бул? 94 экен, 94. 76 менен 09 38 19 номерларына байланышасыздар. Бул баасы канча? 190 ба? 190 000 түшүп беребиз дейт. Жакшы. Мына жерлеринде кичине гана иштери бар экен. Бамперлеринде дискалар титан көрүп атасыздар. Кара түстө. Коробка механика окшойт, Механика. Ушундай. Буну да сүйлөшүп көрөсүздөр. Анал жери дагы кичинесин түшүптүр. Муну алмаштырып койсо болот. Канча болот экен боло турганы? Канчага бүтөт? Сөчөбүз. Базар канча калды? 160. Жакшы. Тура келбедиң. Кичине кош керек, Байланышабыз эканда. Сөчөбүз. Бааны кылабыз. Дагы бир ешка. Бул 93 жыл чыгарылган, баасы $5000. 227 менен 73 10. Абалы идеал 2.8 экен. Так. Баалды бака. Көрүңүздөр бундагы. Үстүндө люк дагы бар. Коробка механика, салон жабуу экен. Болушу канча болот экен? Канча бүтөт бул? Түшүп беребиз, Бир алларын тартып алайын сиздер. Так. Жакшы. Варианттар жокпу? Бар. Варианттар бар. Сүйлөшөбүз мындагы туугандар.
Daha bir ешка. Bağısı qancha ekan aka bunun? 300 ming so'radasiz baba. Yo, motor tar, mashina tartibdim. Siz tartmaydi baba. Reklama. Qo'y. Kerak yo'q bu. Tartmaydi endi. Cho'chib ketdi o. Nomerini ayta olmay qoldik. Daha bir qırat üstüge ешка. Бұл telefon номерлары 0557 менен 54 41 жоқ 54 1000 екен. Бағасы қанша болды екен азыр? Білесіз. Қара түстегі титан. Дискалар қанша дейсіз? 300 миң. Сізден бе? Базар қанша сұрады aka? Жылы қанша? Объем? 2. Жақсы, 2 екен объем. ешка. Салондарды biraz көрсетіп қойлы, коробка механика. Онан авалы жайында екен. Варианттар бар ба aka? Вариант жоқ па? Так, сөйлесеміз, шалабыз. Дискаларды бір көріп қойыңыздар. Мындай қара дискалар екен. Bunda da bir көк түсті ешка тұрады, түсі таза. 73 менен 20-20-86. Иесі жоқ екен телеке қарсы. Салондарын ашып мына қойып қойып тұр. Салондарын тартайын. Номерларына чалып сөйлесе 188 пробег жүрген. Мына ушундай. Басы қанша болушы мүмкін? 250-ге бүтөбү, бәлкім 270-ге, 280-ге, бәлкім 300-ге бүтөбү. Сөйлешіп көресіздер. Меніңше родной краскаға дейм. Al üzerinde kişine işi var ekan. Amperinde. Mercedes 124 ешка 95-жылы çalgan 140 000 пробеги менен екен. Телефон номерлары 73 менен 31 31 39. Ошкасы да бар екен. 706 менен екен мұнысы. Қара түсті. Көрдіңіздер, авалы жақсы, кожный салон. Пробег бағасы қанша екен мұның? Boldaga geçiriz. Bası. 380. 380 ha? 380. Tak. 380. Mers. ешка. Бұл 990 жылы шығарылған 2.5 екен дизель. 700 мен 84 74 99. Басы қанша екен бұның? 220 миң, а? 220 миң. Коробка механика. Так, қайырда жүрген меш бұл? Қызылқияда. Қызылқияда жүрген меш. Так, поддержка. Поддержка. Ешка қанша ка ешка? Пулын айтып қойарыңыз. 270. Люк бар екен үстіде. 94 жылы шығарған 704 мен 44 46 24. 2 объем. Көресіздер. Бұны да сөйлесіздер. Арақсы әлі қысыз шырақ екен. Байланышып көресіздер.